Simunubibeshe. Simunubibeshe. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Ashindwe. Shetani ashindwe. Zenguruka maze utanga rindane zingari Rukundo rwanje rubavu rwanje dore nazigiye muze kuri kuyiye nyuguti nize ayibonye reka ndeke kugora
Hi guys, welcome back on our YouTube channel. Guys, mukore subscribe kuri YouTube channel ya Sen TV. Iyi ni Joyous, twaje muri picnic. Ya aba bose na Joyous bano bose. So guys, come with us. Tujye kwerekana amafi, tujye kwerekana amafi. Guys, hari amafi, hari ibintu bitandukanye, mugomane natwe muri kumva. Horaho mpora ntangazwa cyane Nehemiya kubwo kubabazwa inkike Yerusalemu ko zacitse oya ararira amara iminsi ababaye yiriza umusingi ngabwira Imana ye Yerusalemu mu mavu ya ni munsi izuba rimeza ineza zaburi ndirimba ya Dawidi tujya kubara twatangiye 1 2 3 4 5 Haleluya yaratwimanye uwo Yesu sobwa mbere sobwa kabiri Rimwe, kabiri, kane, isi yuzuye ibiteye ubwoba bazarabagirana iteka ryose Kwase na se kabisa humura wowe urushe uremerewe birarangiye Yesu Kristo nshuti magara rambura ukuboko kwawe wewe ni Mungu pasua bahari rindane zingari
Wera, wera, yumyami. Muhumure, muhumure, dufite imana ikomeye. Yay. Yerusalemu, Katangiye. Yawe, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Muri kwihuta cyane. Iririmba indirimbo ushaka. Tu Kristo. Oya, no. Yemera atayora kandi ushaka ikomera. Zaburi ndi. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Nguhaye umutima wanje. Nje na Yesu twabaye.
Shima Imana narababariwe. Wewe ni Mungu. Ndibuka bibi aho nabasha kureba yimuhe Ubisubiza inyuma nawe ndukubarira babaze nani obuhungiro roho yangu roho yangu Kana hii kwa mshike wa Mungu nani? Roho yangu. Roho yangu 7 8 Yesu ni ngoni yanjye ngenderaho. witwaga Ruvuna uwagombaga gupfa kandi atarenganye nkemerera mwami ibaho Mimi ni mtoto mpenda. Oya nakondarangiza. Nimependwa naye Baba Mungu. Guenesa muri Yesu.
menye neza kwisi nakitanga ngaya mahoro dore ibyishimo dore n'ibyishimo moyo wangu amupe Yesu suga mbere sunanana sawa reka nkomeze sumunubibeshe Shetani yashindwe. Shetani yashindwe. Shetani yashindwe. Shetani yashindwe. Nwe. Shetani ashindwe. Ndwe. Mu gihe cyo gusenga ngaya mahoro Ngeje kurimba na usanawe Yesu
Imana niyo buhungiro inkomezi zanjye. Njyewe nawe dushobora guhindura amateka. Kanzije mu masogo Yesu sanide. Kanzije mu masogo Yesu osanide de mu masoko. Oya nabikomeye pe. Namushyizwe hejuru, namushyizwe hejuru. Rumara ubwoba amandiremba. Juruwe, tegeka byose biremera. Yabagirana tugende uva ekamaze ndirimbo. Jesus is mine. Niurera munda ingomba. Babarira. 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 Nami wanje babarira. Dambu.
Rukundo rwanje rubavu rwanje Rukundo rwawe muri nje rurandenga niya Pasiya niya Mutayizi byo kwishaka umwuka wanjye n'uwawe bigahura mucyo w'igishimo byanjye njye na Yesu twarababariwe njyewe nawe uriya muteka waribye indirimbo uriya w'imbavu wera isi yose iguhimbaze Zakomeza twagiye. Bagomba kunkorera dore nazigiye mu rusengero kuri kuriya nyuguti nize nayibonye reka ndeke kugorana zenguruka
zenguruka maze utanga Maria.
none perezida wa kera gira kuvuga kuri Soni TV yowe na ese ni Sam. Soni TV turabasuhuje. Urakoze cyane katujye no ku mucuranzi wacu. Okay, thank you so much, turabakunda cyane. Mufyonde subscribe kuri Soni TV. Abatarabikora bikore rwose. Urakoze. Yawa ego ko. kuvuga ngo Cedro gira icyo uvuga kuri Soni TV. C'est moi professeur et connaisseur wa mafreshele tous les jours. Nous ne connaissons jamais, nous vaincrons toujours avec, nous sommes plus que vainqueurs. Iyi televiziyo Adani TV, Soni TV. Iyi Soni TV ni TV ya mbere ikora ibintu by'ubuhanga cyane. Guys, hano hari uwitwa Costa gira icyo uvuga kuri Soni TV. Soni TV turamwemera cyane. Yakoze kugendana natwe, akomeza abane natwe muri byose. Tugiye kina biare kandi biraza kugenda neza. Urakoze cyane. Hano hari uwitwa Elvis umugeni. My God. Soni TV aje ngo nsindwe. Niki. Komera. Yemwe. Mukande subscribe. Abone. Ese uyu ni umunyamakuru wawe na? Yego. Ambara fine kugira ngo ugende neza.